Da li je nemačka vlada znala za koronu 2012. godine? U dokumentu pogođeno poreklo i vrsta virusa kao i prvo pojavljivanje. 7 miliona mrtvih za 3 godine, nestašica hrane i preopterećen zdravstveni sistem koji neće moći da leči sve pacijente, mnogi će umreti kao rezultat toga. Ovo je scenario iz analize rizika stanovništva iz 2012. godine, koja je razmotrila mere i posledice dve potencijalne prirodne katastrofe, poplave i pandemije. Deo analize pod nazivom MODI SARS pandemija virusa razvio je poznati nemački institut Robert Koch u saradnji sa relevantnim državnim službama. Istražuje scenario nastanka nove vrste SARS-a u jugoistočnoj Aziji, prelazići od divljih životinja koje se na lokalnim tržištima prodaju ljudima. Navodi se da bi teoretski ovaj novi virus iz Azije mogao da stigne u Evropu u februaru, a u tom slučaju u Nemačkoj bi bio vrhunac epidemije u aprilu. Nakon toga, prema ovoj prognozi, bile bi potrebne najmanje 3 godine da se izađe iz krize. Zvuči vam poznato, da, i zato je ovaj dokument poslednjih nedelja korišćen kao osnova za razne teorije zavere. Tako u članku na Wall Street Online-u autor i youtuber Heiko Schrank tvrdi da postoji tajni plan nemačke vlade u vezi sa novim koronavirusom u 2012. godini. Isto predlaže i južnoafrički profesor Walter Witt. Oboje naglašavaju činjenicu da je pandemija dokumenta skoro identična njegovom trenutnom stanju. Naravno, mnogi se postavljaju pitanjem, nije li to zaista neobična slučajnost? Da li je nemačka vlada znala da će se pojaviti novi virus i ako jeste, šta se krije iza toga? Naime, takve scenarije stručnici stvaraju na osnovu nekih realnih mogućnosti kako bi državu i društvo pripremili za moguću kriznu situaciju. Pored toga, ovaj dokument nije tajni plan, već izveštaj koji je na raspolaganju Federalnom zavodu za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama. Potragu za tim teorijama zavere pokrenuo je i nezavisni portal za istražno izveštavanje Korektiv. Na pitanje instituta objasnili su izbor virusa sličnog SARS-u nastao između ostalog i činjenicom da je prirodna varijanta virusa 2003. vrlo brzo dovela različite zdravstvene sisteme do krajnjih granica. To je značilo širenje teške bolesti disajnih puteva SARS, od čega 2002. i 2003. više od 8.000 ljudi se razbolelo u 30 zemalja, a oko 800 je umrlo. Iako se scenarij u analizi rizika uglavnom podudara sa trenutnom situacijom, postoji i neki nedostaci. Na primer, u scenariju stručnjaci pretpostavljaju da će novi virus biti jednako opasan za sve starosne grupe, ne samo za starije i hronične bolesnike, a započeće i sa stopom smrtnosti od 10%, koja se srećom nije ostvarila. Uprkos logičnim objašnjenjima koje je profesor Witt spomenuo u videu na YouTube-u koji je podeljen na društvenim mrežama u regionu, ovaj dokument navodi kao dokaz za plan da će se pandemija koristiti kao izgovor za nametanje vanrednog stanja, a zatim za vojnu upravu. U zabrani okupljanja radi sprečavanja širenja virusa on vidi meru za kontrolu ljudi. Ko je Walter Witt? Ovo je južnoafrički profesor zoologije koji je izgubio posao na univerzitetu Cape Town zbog odstupanja od teorije evolucije. Član je crkve Adventista sedmog dana, koji je nemački ogranak crkve zabranio da drži predavanja u prostorijama adventističke crkvene zajednice, jer prema njegovim kritičarima nedostaje ozbiljan pristup, neodgovornost i populizam. Danas predaje širom sveta kao najistaknutiji referent adventističkog misionarskog centra Amazing Discoveries.